information on the low corona. Kana any other ounge. Mabo asuma tema woni matono tumwa. We visite wanolo wa. We ma kwati nzela ile kenda wewe no suya. Notono tumwa ona we asema dai mako. Nondo wa kwethwa olowo no kwete mathina. Nondo tona kwethia watenge wa ilasites yawo. Kwasi wetwe ya matunda. Na kuyasi ndiye sa matunda sino bongo. Kana ila daktari akwete ndawewe lonywa 1 × 2 na kwethu wenywa 2 × 1. Wese kunwa ambisia kwa nangai. Kumanisha ela ndawo thionywa ni kukwete mathina. Kindu jonde kilo kwika no ela kwitha we atia nziela ya elite. Kenda withe ni jote etiwa. Na wetedio na mundu longi we na kwa kuru. Ayu nozi ya anaito yu dona ya news nene na tamwene ndi. Tuko ni visit mundu fwa ndo toikia. Mu Kristo no ikiita pastor. Mwana no ikiita mwalimu. Kibati nikiita muome. Mwana no ikiita inga muzi. You know mwandikwa no ikiita mbosi. So information full yani ila you direct ya tutwa ilo kwata ekatwa direct ya mundu ma corona twa ilo kwata kundu yute no niki mpaka dakitali na no beno na dakitali fulani maybe na kenda no twika woma ni wa corona no na iwe to information fulani na yeteyo twa ile information full twa ile kuma kweyo ezo ne kole sio ngamba munjanja wenda okwata information la yawo kana ngewela siago yolo wako information yonde yolo wawe mamwe kindu chambe onota ambite kumituma kana kushare kwa ndo alangi ambako ikulia kindu kina kwata chumete ba welo sisi chumete katika mobea wawe mamwe ela tumeta minister of health kana mwati kana elatometa WHO World Health Organization. Ila ngami obo wa ulimwengu dunia yote. Kana ma partners alatometa ta UNICEF, AMREF, CDC na ange ingi. Medha manenganite information. Yolo ulimwengu. Na medha wa mate undu matabitwe ni obea o okwate ndio ndio weta WHO. Kuwenda information yo ndeyo loa ulimwamwe ambo sisi apala yumit ela yumit apala ya mondo ambo kule nesa mondo ozu ome information nizuba ona katika minister of health WHO ni UNICEF kana we there no etha we mutiko you tande ya Kenya tuongabele bandene wa maondo ama corona tukala tuiwa delta variant ile iwe delta variant ni chau i corona na yo lili ni zeba ni ndio tuambie na ile to COVID-19 yo kazu ya na India na South Africa yo tuiwa delta variant la tulikuwa ne hatari na zindu cia muthembo so tu batambi wasisia tondo twende na kwikala katika nde ito mondo mingi mende na kwikika na ela wa corona wa mbisi kuma kwa China wa nyai keke la bantu nondo wende no nyaika witha wende na kulikamieni ando na kusovya tulino tongi tututwita variants ku variant izo begwa mene lito izo mene ito na ela wa usitewa ukwethia no wabini wapya sai no rona kwethia yani tumita kwa Kisongo mutation yambisia kusiana kisini nenga nangela kanyona nichao kisiana acha mina kukwata kana acha mino liga bandu no tondo kosa kalangi bulanya atakibone kiucho ndeke ibenduka nikito no binduka okethia be ngali mo kuona nitayambisia kwikala kondo fani yunuo kalinuku ka COVID-19 katona kusiana kaketa tulino tongi very dangerous na kalo iko sambasa yani kopika niko kadhokupyo keta wa delta variant
be variant mbinge lakini la kale pyo indeta variant yuko kwa kithiomo kila kitawa cha layman yuko amwene ndula waka no ndo mwenda kwa sia nje no ne kwa ne COVID-19 omundi no kile yangu ata elete strong na ili kamwene wako thisiania ndiumye yune kwa strong inge ndiumye ne kwa timondo nge ndimo kwa the strong kuliko ndo the ngwatite ne baba na niwo kitumi okwa na serikali ya Asia kwatie nzila sia kwesie kwambise na nzanzo uko ritangaza nzanzo kile basa kena wethe nuongela mwe wako bina wakwikala we musobe kuna kala ka corona yambe deya okamani ubeba pengido okie ngumelili kana ya kwitu wa kutabika kuido utena test nona kwija lumundu bakiti muima kanoka yandulo tata lewu yuwe ila lika india likabala ne ya like ya kwa mani ubeba ninya nazo obieno engi ne kutengemea na immune system yako mwe wako ndo ina bina nono no bikabandu ketha ona kalino kuko lika mwene ana we ndo kwafe mwe wako waka ukita mundu ngi udona kwata ne lobo no kamusiti ya muno no ketha ona mwili kanga alini we ona we utekite mask kala kalino ona ko kwata kebikara akino ketha be mundu ngi kamukwata akabiso mtinga ko ne kutengemea na immune system yako ndo isolve kutwa ziliu andu ala mena immune system yende kana meole na utoni wende wako si ya wow ne mo factory ya variants hizi kwekale ne kiwango kinene kirenji bo kila kibo ni kila mundu wonde leso vete kenda eso vewe na mwenzake ndo iza kwasia ite ndo twilie kwe batu ya rato okethe nye yene immune system strong kuliko kana wethe niwe wena ai mundu wezi ngo mundu wezi no kitu mtu kwase kila mundu wonde ose njukumia kwesovia ndaso yo manzake immune system ni kanando maiga confuse nundu bandu mabanga mewe immune system ni mundu wena we strong ibanga no lot emwau you know ne twi yakho yando me TB mechao ibe mundu anya yikwanza likondesa wanyako ni simania ni strong no ndino wawibo yuethe mundu sio akitakwila chenenge tele mweja una ndemo ndo wagwe mwe be mundu with wenye yune ni sawa ni endete ndio wagwebo lakini immune system yako thindi na ndiye loyese no kidomitu asia wana akwatana kadina otokele angi mambisi kwa kodi komanda mundu amugoye no yambise kuita konyosi ndo we mandi anda wisi ya kienyeji weyazi ai matakitali ona mo kiyoyu matwethe twenzami ya mete wana akwatana kadina otokelewa kana wewe mwe wako utoyiwa semba sipitali leba ku uchunguzo zaidi ni daktari maana the no we don't know singe twanange wana kuita tutamanite okendo gedo yita jero ni na wewa na you to kwa information no sainge no ko na kindo no kithe okay kinene te chamo teteka no bitoka na kila inyweta maobisa ma eothika na ma serikali mundu tabia na sainge yethe agiyu ne laisi muno kukikea mundu ona mundu usio aelezea kindu akaelezea na maana mundu no tongo neno kweli no information ni ino emwe ekuthiwo tena kila inyu mundu tabia mundu ya twikie mask mundu ya tu sanitize mundu tu sanzwe information no ekwete kuma ba information ito na yuma muno kula kuyandu alangi alamo no na ndo mwenda amanda mano kwitha be mundu lokolia bikara kwithine enu ndo mukwasia andu alama kwikita nzanzo sege kara sika tukume ana sika nenganwa kwa kizungu meta anti vaccination yani ukethe mundu uswe eka kwikita muleani na nzanzo no ukwatenge wezu kuma kula ona kwe andu tutinda namo namo thena kwanza mume wakateka position nene na mundu uswe ukwithia chelelo chake ti kwenda ndukasanzwe no wethe ayenda
kuikita mundu ukwenda tete andu alangi ndakeso matete wethe no kwaneka ndo vumite nwe musemo kweli kila saa sonde andu ma muthembosu ndwelo mekia twasi wenda kwikia ngebo cia guo yolo wa corona zanzo ya corona sisia MH Minister of Health kana wima amwe WHO World Health Organization UNICEF asu on the mabo makwe kana obi ni esimoni yaku wo atago wo oto wikia ni esimoni yaku *719 hash osisi kana le information waiwa ni okweti nengi no tutinda twetanga so ko le tiyo tayodo oketwendesi ono twendesi twenenga no bolo okweti edukesie kumakola kwa media ni monenga the information leo okweti asante sana tunake Francis Mutiani kuma kwa Ministry ya Health na twenda naonene aende maondo ama konetie wa COVID-19 na nzanzo ya COVID-19 kenda withinde kwa bamune twatethia ni sekukiza wo kwa kwithia twenda information kana ubo ula wawo ni saa ile na nusu saa ile na nusu mitambo ya DNFM wase witu vinya witu na twambulika kilasi ne kidogo na twambulika kilasi ne kidogo ndio tuna